Le lalo langina 𝚘𝚙𝚢𝚘𝚡 o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi ua tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langina 𝚘𝚘𝚘𝚘 o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te 𝚘𝚘𝚙 po a fea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi wale tau sanga fou
foi o le Mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia fia ia ma alleluia le tamalea na palo ia e lona ua le malo o ia foi o le Mesia le mea lo fasili la valena mo e ma uile nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whana mai i le whale o Malū o lu i tau te lelena o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le 𝗗𝗚𝗦𝗙𝚢𝚢𝚑𝗥 le tau sanga fo manuia le 𝗗𝗚𝗦𝗙𝚢𝚢𝚑𝗥 le tau sanga fo manuia le 𝗗𝗚𝗦𝗙𝚢𝚢𝚑𝗥 le tau sanga fo Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sfulu minuta tele tula iwa le fo i Taeao fou e toi o falofa ma whatalo fatu. Ile suafa manu ma lo tātou tupu silisili. Lo tātou ali i whaola. Ia e whaafelo ia tuai lau polokalame o le Malū Taeao Faaleagaga. I maota malawa le fo i aso fou o fo ina le tua i lo tau soifua ma sa uniola. Ni ia le alofa ma le anga le lei. Le alofa tausi ma le alofa tau mulmulu le tātou tāpau sili langi. Ia o whaifoi o le tātou toi lau lua sila whai lunga. O peau ngalu le ane nei fo i Taeao mata mo fie. O tai le alofa ma le anga le lei o le tua. Leo tātou toi whailoa i lunga nu. Ai lo tua nu. Leo tātou toi whailoa i ngā tauso i fua i whamanuyanga. Ia mamanuia o le tua nei fo i Taeao mata mo fie. Whaafeilo i atu. Whaatalofa atu. O folofa atu. Le tautua ma le auranga tātou Global Kingdom TV. I le nei fo i Taeao. Au le lei. Ma le mata mo fie. E mole atu le whamalo ma le whaataitele au na tofia le tua. Olo o mato wolo olo pito waa nei fo i misiona ma nei tala inga. Ia me ai lo leo ia e fai ma fonga fo i o au na le tua ia mai se fo i nisi uso au na wa fa tau no ina ma fai wina fo lo la tau tua le tau sanga ono nisi fo i o fo fanga i tono ainga e mole a trial fa tai tele la au tau ngā nuenga fitai mai se o lo tau soifua au na ia leo wa tini tau no mai le fai unga fo i o le tau sanga ia o lo tu mau pea le anga le lei ma le alofa o le tua fo ina pea le ola e mai se o lo mau alunga pea lana wha malolonga ia te autou ia wale upu fola le li e mole atu ho i le wha malo ma le wha aftaitele i le au te talo ta mamtina o latou lea fatu ai na tausi o latou lea pito la au ia o lo latou te talo leoa ma le latou tapo inga tu i le fua le olive ia wase manuia o Samoa ina ia manu maloina se anganga mo le li malona finangalo i tapo ia faiva o tama whanau e kalisia o nuu maainga ia wale tua malana tala le lei mo le atu whaftai lau tau whauwhautua e mai se fōi o lau tau nofta talu ia o lo manuia i fōi le au auranga i le nei fōi masina muli o nei tau sanga e whawhelo i atu fōi ma whatalo whātu tātu ainga i lunga o penga te whailangi fia lava se platform o lo e maua mai ai le tautua whaiwhaipea tātu Global Kingdom TV o whalo whātu lau Port Kalame o le Malū Taeao Faaleagaga
i le nei fo i Taeao mātango whie manai nei whātunga tātou toi mana tuai le alofa ma le anga le lei ma le alofa muti valo le tātou li ia o lo alofa mai pēr ia te i tātou au tātou wholau ma tātou wangatu le si whanua fo i nei tausanga ia evi ia le li o lo tātou au nei se atua ma tautia o lo tātou au nei se atua sili ese o ia na te tāpena mea le lei mo i tātou se atua ila le tātou whatalofa i lunga le tātou YouTube channel ia niso le tātou ainga o lo mai moa mta puai mai ai whaafonga mai ai ia o whalofa atu li mātou swafo Yesu ia whapefo le tātou Global Kingdom TV channel lunga le tātou Facebook live ia o whalofa atu ma whaafeilo ai atu le au whainga luenga tofi le tua e mais foi ia maua lunga o Samoa whaifeo tātou toe tapa i lunga o pe au ngalo le nei Taeao fau vi ia le lofa sili ese o tātou tapau sili langi ia tātou se atu i lunga o tātou live stream ia o loo mafuta mai ai ia le au le tua le sunga le fomai ia sunga foi le toina po le tamafa i au 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 ia mafuta mai foi i Australia fa tele lava ia le angai mai foi le Taeao fa le pale mai foi lunga le tātou po kalame fa manuia tele le tua ia te tamafa pe tua mai se ia le ainga le fa tua ia i le lau le eleo Brisbane ia o loo tafe le soa susu malameli ia o te alofa tele mo oe tamaya Freti whawhila e tufo i seo tina ia smotu ia po le CEO fo i leo tātou laumua le tātou ia Malamalama Bible College ia i so staffa po so stulimano le leilo langi ia whawhtaiti nā fia lava le loto ma le angama vava i atu o lo maulunga pēr whamalolonga le tua ia te olua fo i mantama ia pēn ia alofa tele atu whaamanuia fo i le tua whaftai tele lava le tapu ai mai whaftai tele lava le tatalo mai ia whaftai fo i ia le lango sua fo i a wale fina ngalo le li whawhelo ia tu fo i le Taeao ia i le uso tu ofe po le uso au na fo i le sunga le whawhia ngainga titolo iwa mafuta mai papakura ia te alofa tele mo oe pasta whaamanuia fo i le tua i le whenga iai malava singa le nei aso ia o te tatalo atu mo lau sunga ia mo foi stemi tātou wheloai mo walunga le inga o le tua whawhelo e atu le Taeao America Samoa ia le tofine ia naia saolele spulu iopu ia o se tofine fo i le li loa tausanga o mafuta fo i le tātou misiona ma le tātou talainga aftai le anga i mai manuia fo i fuafuanga whai o le nei aso ia whai marie ia fu tātou iai ia mai tau pisi o le soifuanga ia mai se fo i o le feo inga i lunga fo i o ala tele mawave ia iai le puipuinga le atua i mea uma ia i whamanga la iai ia le yaso whawhila atu fo i le usa au auna ia Jimmy Brown Miliamu mafuta mai Samoa ia po le tātou paanga al tātou whaamalusi au ma le whasoa whalenganga ia o lo mafuta mai foi whaftai tele lava whamanuia le tua ia i ngā nui mawhai o le yaso ia soifua manuia le auna le tua po le uso foi ia le mia sunga le tia kono mafuta mai foi me pone Australia whaftai tele lava ia le awai mai foi le Taeao maua lunga ai le viinga o le tua whaftai foi lau tatalo ma lau langulangu ia o lo manuia i foi tātou nanga ia tātou whilo istaimi whawhila atu fo tina ia onolina mane ia mafuta mai fo i Samoa ia o le tina tatalo whaftai tele lava alofa atu i le toina ia whaamanuia fo i le tua le neaso tasi saipele whaamanuia tele le tua whaftai lau sunga le mafuta mai ia iai le anga le lei o le tua i mea umma le neaso Malasi Junior po le tofine fo i le li mafuta mai fo i le nei Taeao anga le atu le tua le whenga i fo i mafuafuanga whai ia o le nei fo i aso o le aso lo naiva le nei o le nei fo i masina lua afe lua sifoma lima o le masina muli fo i le nei tausanga ia e te whalongolongo lava le upo le tua ma mawhauwhau ma tō manatu
ile te leo le nei tausanga sa tātou savalia mai le fia ma vanu e fia sa tātou wae maunga sa tātou wifo i vanu ai whaafitai le tua lea ua ia toi whaae manu tātou wholaunga ma tātou savalinga ia leo le a tātou wanga ia tu iai e manu mālo a Jesus e manu mālo lava Yesu po le hale matui ma le ono lau savalinga lei foi tausanga e mai se foi o ani mea na lua whaafisangai ia e au mai a lava e le alofa o le tua ia te tātou ma tātou mana tua le ai o lo tātou au na ai se tua o lo soifua ma o lo soifua pia lava ameni mo le atuai whaafitai tele lava ia le tātou ainga whawhila ia tufo i le usa au na ia revival ma le tātou tautua ma le unanga le tātou RCTV i le ofisa ma Malū a whapea fo i pulenga ia ma se fo i o le mai moa whaafonga mai o le tātou whaatama le sunga le whawhengainga ia Paulo Mikaele ma le whatua whapea fo i ia le au whainga luenga umalava le tātou RCTV sa tātou ngā lue mai fo i nei tausanga vi ia le atua whaafitai tele i lo tau loto ngā lue lo tau loto le whina ngalo le li ia lava le talitonunga i le whaingofia le tātou walauina tātou te whea ngai pia lava malu i tau ma tofutofonga le tātou walauina ia ai manu mālo a Jesus ia vi ia whaftai vaivo o te lofa tele mo o le uso ia salo e toi saunia fo ia le tua seisi lao ma seisi ava no le lei ia tātou te wheilo ia ono wa uti le taimi e tusa ai ma le taimi fo isa iai sa moa ia ai sili ma matango fi taimi e tā pena e le tua se atu tātou whatalofa le Taeao i le tātou ainga whaftai fo le tina le ainga o lo mafuta mai whamanuia tele le tua ia me se fo ianga le leil whainga mlanga ia le anga ia tufo i lunga le ea le nei aso ia i le anga le lei o le tua malana pui puinga ia e tusai ma le whai malanga tufo i le Malū tele o Amerika sausawina mea uma le toto le tamai ma moi whawhelo i atu le sunga le whaife au Samuelu Taavao ia o le pule leo tātou whalpui tātou ofisa o leo i Amerika Samoa ia whapea lea te mai moa mai whafonga mai Amerika Samoa ia whaitete lo sai lungo le ala ia nei te ua sala o e sunga le whaife au ia ua tā aso fia ia whawhelai atu foi le tina ia Arieta Mose manuia tele le tua le mafuta mai pe foi le usa au na ia Edward Jr. lo minga matafeo ia whaftai tele lava le mafuta mai whawhelai atu foi le nei Taeao ei awhia tu lava i sio tātou ainga amen whaftai tele lava sio tina si motu te alofa tele ma oe whawhila e tufo i le usa au na whawhawina tanielu whatalofa atu o Tara ia o lo o susulu matango fia maile la il pito le o Tara ia i folinga mai o lo o yaise mea manai o lo tupu i o Tara ia alofa atu fau whamanuia fo i le atoa i le whenga iai ma lava singa o le nei aso awane ngalo ia te oe lo ainga i le tala lei ia ona tufa atu whaasoa atu le upo le tua o tātou moli mawina whatasi le nei aso ia iai le anga le lei o le tua amen ia si va ia tumi so tātou inga leo wa ai si vave o le tātou live le Taeao ia e toa mai pel tai au te vave wese ia lo iai fo ise sa vali wa au mai le tua mo i tātou ia tātou te whaalongolongo ia i le Taeao
tamā e o te le'i tautala I se upu. E tusa o lau a fionga le ali'i e. O le tatalo lava le atua. E lei se poto, e lei se ata mai e mwhai on tala lau upu feta lai mo I mātou. O I mātou lava wana o se mea whai ngā luenga tamā. Kai whaafo I atu le vi inga, o le whaamanu ma le whanetanga. Ia te o Yesu o le ao le kalesia. Le mātou sauni e talia la upu, whaalongolongo ma le totoa. Ma se fo I le whaafonga mai o se o watu no pele o Samoa. Ia whai le atua mooso mo I mātou nei fo iaso mātou whea ngai lawa pea. Ma le tala inga ma le misiona, a wā le whaolaina o nganga mo Samoa se o mātou watu no pele. Whamanuia, ta mālina, whamanuia ta ngālina, o auna le atua o lo mātou ma futa le Taeao. Whaafutai tele ta mā I la upu wa tāpina ina mo I mātou. Maua lunga lovi inga ono o Yesu le lei. Amene ma amene. Ia whaafutai atu I le tina ia tiresa, whaafutai fo I le mafuta mai. Ia whaamanuia tele le atua. O le Taeao nei o le atatou whasoa ma tufa fo I le upu a le atua. E na sila mai lunga o tātou live. Ia Sava Valley ia fia mai le atua. Sava Valley ia fia mai le atua. I le wawa ai atu I le upu a le atua I le pōna pō. Mai se fo I le angai mai le nei Taeao. Ua toi whaamanatu mai lava I le atua. Tātou wanga atu fo I. Ia I taimi whainga tā fo I o le nei tausanga. Mai se I o taimi e lema whai ai. E le tōtele o le au whātua mai la tau o lo tā ua o e o loo whai maso o Yesu Kiriso. Ia o na tā lia tofutofonga e maise. Ia o se lui tau o le nei savalinga. Ia e tele na fuli tuai. Ia mangalo ai le alofa o le atua I le nei tausanga atoa. Ai whaafitai le li. Ia o tātou o lo matala pe le upu a le atua mo I tātou. Ai mana ia se I whaitau mo mua tātou tusi. Ia o na tātou, ia tala me whaasolo fo I le nei Taeao. Au tātou wa ai whauteli o tātou ngā luenga e tau soa whatasi. Ka ngoi share le upu a le atua, share I lau whanau, share I lau ahinga, share I au wō, I au prayer warriors, share I lau e kalesia, share I tangata o e pele ia te oe. Ia mai se o le ainga o le tua. O le whaiupula nai mua le taula iai le tātou Malū Taeao I nei Taeao. Whapea le whaitawina o le fionga le tua. I le mua te salonia e mua. Mua te salonia le mutau po e wha o lo whai mua. Mai o le nei le ausoi o le toi upu le nei. Mātou te ai o iatu, māpua iatu ia te outou, ono le ali'i o Yesu. Whapei o na talia e outou mai a te I mātou, le winga o le ala e te tau ono outou Sava Valley ai. Ia fia mai ai le atua ia te outou. Ia whaasili ai pea I ai outou. Toi whaafonga mai le ainga o le tua I le fongaina o le afionga pa ia le tua I le mua te salonia ma tau po e whalo whai mua. O le nei le ausoi o le toi upu le nei mātou te ai o iatu māpua iatu ia te outou ono le ali'i o Yesu. Whapei ona talia e outou mai a te I mātou, le winga o le ala e te tau ono outou Sava Valley ai. Ia fia mai ai le tua ia te outou. Ia whaasili pea iai outou. Amene. I le whaperita nie whapelo na whaitawina. Live to please God.
Finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God. As we have taught you, you live this way already, and we encourage you to do so even more. For you remember what we taught you by the authority of the Lord Jesus. Amen. Ole Taeao nei peona e sila mai lungo o tātou polokalami. Sava vali e fia mai le atua. A ole upu lea le apostolo na muai. Fofola atu le kalesia i Tesalonia. Ina ua o mai le tala i lo latou whātua ma lo latou wa mio. Mai le tala le apostolo Tesalonia. O le toi upu le nei. O i mātou o lau apostolo ma lau perfeta o au auna le atua o lo mātou tala i atu le tala le leia te outou. Mātou te ai o i atu, maapoapo i atu i ate outou. Ona o lea liki o Yesu Keriso. Whaapei o na tala i atu e outou mai a te i mātou. Le winga o le ala e ta tauna outou sama vali ai. Nau o le fesili. O le ale au wala e te tauana sava vali ai, le whānaua le atua, le kalesia Yesu Keriso, le ainga o le whātua, le au paia ma le au filifilia. Ina ia mawhai o na fia ma iai le atua ia te outou, le anga whaai ua i upo le tamalofa i mai, ma ia whaasili pe iai outou. Amen. O le ala le te tauno o tātou sava vali. O le ale au wala le ana fina ngalo, le apostolo i le kalesia i Tesalonia, ina ia tu mau ai lo latou whātua, ma sava vali ai na ia fia mai le tua ia te ilatou. Amen. E le ia seisi ala. E le ia seisi au wala o lo fina ngalo ma ia le tua, fai mai le tala le apostolo, o le fina ngalo fo i le nei o le tua ia te outou Tesalonia, ia faa pa ia ina outou. La le winga o le tala le apostolo, ina ia faa pa ia ina outou Tesalonia, ina ia faa mamau outou ma le faitaanga. Ina ia mamau outou ma le mulilua. Ia mamau outou ma le fasiot tangata. Ia mamau outou ma le tusi lima. Ia mamau outou ma le whaamasino ai. Ia mamau outou ma le loto leanga. Ia mamau outou ma le loto palapala. Amen. Ia mamau outou ma le loto le whaamangalo. Amen. Matautia ia o le upu o le atua. E toe whafangu mai a te i tātou. Langa i le teimi wa a mata i ona se sele ala tātou te sava vali ei. Se sele au wala wa a mata on tātou ui ai. Ai sea, langa leo wo o le vai tau ma le vai teimi e whapena o na whaifo i le si tangata i lona loto. Ia wo o fo il teimi o le fia. Wo o fo il teimi o le foi lele o le salotonga. Amen. Fe mai le tala le apostolo Tesalonia. Amen. O le toi upu le nei. O lono winga ua o le au te lenga le o le finangalo o le apostolo ma le au perfecta po i la tau o la tau tala i le tala le lei e kalesia. This is final. E le ko iai si mea. Tesalonia o le toi upu le nei. Mātou te ai oi. Ma mātou wapua i atu i ate outou. E le ai a si ona o lea li o Yesu Keriso. O le na filifilia outou. O le na au maia outou mani lo loto le angasala. O le na whaolaina outou. Amen.
Awa whapei o na mātou tala I atu ia te o tau. Le winga o le ala I te tauna o tau sawa vali ai. O le fina ngalo o le apostolo po le tangata o le tua. Ina ia fia mai le tua ia te o tau. Ma ia o tau sili pe iai o tau. Tu mau ai pea. Amene. Aua te toi anu ese mai le meua umana te toe le tua I lo loto. Aleluia. Whawhelo I atu I le au na le tua po le sunga fo I toina. Eric Schuster ma le whalitua whakataile mafuta mai. Manuia fo I le au nanga I le nei aso. 𝚟𝚒𝚍 ia Mareta taulolo ia whaktai fo I le ngai mai nei Taeao whamanuia tele le tua. Whapea fo I tofine ia Rona le lea whaktai le mafuta mai. Ia I leanga le leo le tua ia te oi. Ioi. This is final. E kalesia o le toi upu le nei. Te salonia mātou te ai oi atu. Mo mātou apua I atu ia te outou. Le ia seisi mafuanga. I outou mana tua ke riso. I outou mana tua le li whaola. I outou mana tua le ngā luenga mai aea. Ma le ngā luenga ato toa. Na whaia Yesu ke riso. Leo o tātou maua I le manu māloa ia. Amen. Ngei ke I awa toi whano atu le tangata o le a uman ni tausanga. Le te iwa toi si sea to asau wha I unga, ma sau filifilinga, leo tātou wha hava atu. Si uwhanua le tausanga. Wha manatu mai e le tua ia te tātou. Amen. Ia tātou manatua. Le winga. E wha moi o le ala e te tau no tātou sawa vali e. Ina ia fia mai le tua ia te outou. Ina ia fia mai le tua ia I tātou. Amen. Ma ia tātou sili pe iai. Aleluia. O le whamanatu la lea le apostolo I le kalesia. Le ua, watui natu. Ono tangata o Yesu ke wisu. Le anga o le fina ngalo leo le tua. Ma le ala le te tau na sava vali ai le whanau o le tua. Ma le tala le tangata o le tua. Ia whapa ia ina o tau te salonia. Amen. Ia ola pa ia o tau te salonia. Ina ia mamau o tau ma le whaitaanga. Aleluia. Tātou baba ai ai le lofa o le tua. Amen. Wana le wha umatia ai tātou. Au tātou maua I pēa le awanoa. Tātou tea. Tātou te whaasanga tua ia te ia. Mo tātou sala mo moni ai. Mo tātou I loa moni ai. Le ai o loo muli a le alofa ma le anga le lei. Pe o upo whai salamu E muli mai fo'i le alofa ma le anga le lei o le tua ia so umolo wola. Tātou te no nofo le whale o Iova yaso I tele lau. Amene. O mai o le Taeao. Lo ta mā, lo tina, lo uso, lo ainga, lo tō whine. Whanau. O tātou sawa vali le ala I ta taun tātou sawa vali e. O mai lo o langa li I Pastor Mike. O mai lo o langa Faaleagaga. Amene. Praise the Lord. Tātou toi tō manatu. I le lofa o le tua ia tātou nei tau sanga atoa. No tātou sawa vali mai ai. No tātou tau wasa mai ai. No tātou tau pati mai ai. Ai le whai uina le lei o tātou whaiwa. Amene. Ai le tini le lei tau lau o le wha moi. O le tātou tala inga ma le tātou misiona. Ina ia tātou sawa vali le ala I ta taun tātou sawa vali ai. Ina ia mawhai o na fia mai le tua ia I tātou. Ma ia tātou tū mau ai. Winga nā le upo le apostolo po le tangata o le tua. Ma ia sili pe iai o tōu. Amene. Mele o tala ta maloa. Wau o tōu I loa li te salonia. Poloa inga na mātou tu ina atu ia te o tōu.
mai le ali'i o Iesu Keriso. Amene. Tai peia upo le apostolo, mātou te leo atu ia te outou i upu mo ni whamtalanga ai mātou te o atu ia te outou lea, i le mana o le atua. Amene, mātou te le fola atu lea, poto i upu, i ia leli, ai mātou te fola atu le tala le lei, e ala i le mana o le atua. Amene, ale ale sini ma le wha moe. Ina ia tātou sava vali le ala i te tauno tātou sava vali le. Wa a tātou le sava vali le ala lea. Le ala. Ia whaapa ia ina o tau te Salonia. E le mawhai lao na fia mai le atu. Pe a whai tātou te le ui le ala wa umo na whata oto mai le upo le atu. Mo i tātou le Taeao. Ameni. Almana ia fo ia whaperitani. Amene. We urge you in the name of the Lord Jesus Christ to live in a way that pleases God. As we have taught you, you live this way already, and we encourage you to do so even more. Ia whaasili pe iai o tau. Amen. Ele wha maoni o le upo le tō whamai, for you remember what we taught you by the authority of our Lord Jesus Christ. Amen. Wawa mato we loa. Polo inga na mato tu inatu ya te utau te Salonia. Amen. O polo inga lava o le fina ngalo o le tua. Ina ia whapa ia ina o tau te Salonia. Ma ia mamau o tau ma le whaitaanga. Amen. Praise the Lord. Fatalo fatu teina mo lio leava. Ana tongia mafuta mai Amerika Samoa fatai fa manuia tele letua. Sava Valley. Ia fia mai letua. Amen. Au na ia fia mai fina ngalo letua ia te tatou. Amen. Tau tua ina ia fia mai fina ngalo le tua ia tatou. Ta la ile tala le lei ina ia fia mai le fina ngalo le tua ia te tatou. Amen. Praise the Lord. Fe mele yo tala le apostolo ile ma ngai yo lisi mele na tau ele fai tau ia ngapo. Mele upo le tua. Then each of you will control his own body. God's will is for you to be holy. So stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion like the pagans who do not know God and his ways. Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating his wife. For the Lord avenges all such sins, as we have solemnly warned you before. God has called us to live holy lives, not impure lives. Therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but it is rejecting God, who gives his Holy Spirit to you. Ese el fa maoni le upo le tua ole winga le tala le apostolo te Salonia ia fa ia ina o tou ole ala le tau no tou sava vali ma ia tai tasi o tou mai loa na fai o lana lava ipu malea ma le fa ia ina ma le tau le leia o oyo le ipu filfilia le tua o tātou o ipu filfilia le tua o fa ia ina o tātou ipu o tau le leia o tātou ipu mole ngā luenga le tua. Amen. Ewa ia i le loto le apostolo le wasa saa mai le kalesia. E fa pena umalea le fina ngalo le li. Le anga fai mai e le apostolo. O le fina ngalo fo le nei o le tua te Salonia. Ia fa pa ia ina o tou. Ina ia fa mamau o tou ma le faitaanga. Amen. O le polo inga le nei, o tau i loa te Salonia,
o le poloa inga le nei, na mātou tu ina atu ia te o tau mai le ali o Yesu Keriso. E le o le loto le tangata o le atua. E le o le loto le au apostolo po le au prefeta. Aoi, a o le fina ngalo tu tasi o le atua. Praise the Lord. Amen. Le ala fe mai le tala le apostolo. Ia tai tasi o tau. Mai loa na whai o lana lava ipu male whaapa ia ina male tau le leia. Ea le wingo le tala le apostolo, te Salonia, aua male tu ina nau o le manao. Whaapei o nu ese, ua latou lei loa le atua na wala awina i latou. Ua latou lei loa le atua o le ola tanga. Ua latou lei loa le keriso na saunia le whaola tanga mo i latou. Amen. E leo le taimi o le toi whaapa ia ino o tātou ipu. Ma le tau le leia o tātou ipu. Le anga o tātou o ipu filifilia mo le atua malona fina ngalo. O whea lava le tō vine ma le whata whaitaulanga wa atofa e le atua tenga lue ai. O oe ma o mai tātou uma o ipu o whaapa ia ina ma le tau le leia i le fina ngalo le atua. Amen. Hallelujah. Mai le fina ngalo le atua. Fai mai le tala le apostolo te Salonia. Wa o i loa la o tau a mio. Wa o i loa la o tau whaatua tua. O lo loto le le ngā luenga le atua. Awane i sopo tapu la ase tasi. Amene. Te le loa ia te oe pe ngā mai lau savalinga le tau sanga. Le aua o mātu masina sumal tasi o luafe lo sumal lima. Le la tātou a ngātu le o ngātu tono le nei masina sfululua le nei tau sanga. Nga e sopo tapu laa i lau au nanga le nei tau sanga i se au auna o so uso au auna po lo tamā po lo tina o to tono o le ainga i kalesia. Amen. E teiloa, tasi le vaenga o lea. Lea ngā whai mai e le apostolo. Ia tai tasi o tau te Salonia. Male whapa ia ina. Male tau le leia. O na whai o lana lava ipu. Amene. Au e te whai a fua le stangata. Au e te whai a fua le ipu o le stangata. Amene. Hallelujah. Kango e whaamama lo ipu. Hallelujah. O ngai foi vai tau man leiso i fuanga lo tātou iai. Langa lepe e koe foi lai tisi tual tala. O ngole upu lea la apostolo ngai fai mai. Aua ne i sopo tapu la asetas. Maanga leanga i lo na uso. Amen. Mele esel mana i o lea. O le maua e tātou le loto whaamanga lo ai. Maua e tātou le loto wa whaamamaina. Maua e tātou le loto fau mai le atua. E mawhai e ona. E mawhai e ona e alu i whola i titi ai lana. Amen. E ke le fia e i lunga i sili atu lau au nanga i leisi usu. Amen. E pe sili atu lau wala awina i leisi usu. Pe sili atu lau mea lofa i leisi usu. Loto leo tangata o le atua. Te Salonia. Aua ne i sopo tapu laa se tasi maanga leanga i lona uso. Ia tai tasi o tau mai lona whai o lana lava ipu ma le whapa ia ina ma le tau le leia. Amen. Mi ia le atua. Praise God. Amen. O lea lava ia e whama mai tātou e le atua. O lea lava e fufulu i tātou e le atua. Langa o tātou o ipu filfilia mo le ngā luenga. Amene. Pea o upo pese ale tamapotini leo suliveta. O lau ipu. Ia e. E vai e matauti. Amen. A le whaino o le toi upu le nei. Mātou te ai oi māpopo ai atu te Salonia. Le ai a seis, e le o se fina ngalo i mātou, e le o se loto i mātou,
a o le fina ngalo le li o Yesu Keriso. Amene. E o na mātou tala i atu atu o tau i le tala le leia le li. Amene. Le winga o le ala i ta tauna o tau sawa vali e. Ina ia fia mai le atua i atu o tau. Ma ia wha sili pe ia i o tau. Amene. Leanga wau tau i loa te Salonia wau tau malama. Pi ia leli. Polo inga la mātou tu ina atu i atu o tau. Mai le tangata o Yesu Keriso. A o le fina ngalo leo lona tama. Amene. Ia whapa ia ina o tau. Ma ia whapa mau o tau ma le whaita anga. Ia le li. Whaifa leila wipu. Awai kau whaifu e fufunu le. Le ipu a le stangata. O tātou umalawa o ipu filifilia le atua. Ia taitasi o tau mai loa na whai o lana lava ipu male whaapa ia ina male tau le leia. Whebel tala le apostolo, te Salonia, aua male tuina nau o le manao. Whaapei onu ese walatou le loa le atua. Ameni. Ele wingo le tala, aua nei. Aua nei toi tau singa o tau i tuina nau o le neila langu. Aua nei toi tau singa o tau i mea whaafia o le nei o langa. A le ngata le li o leo le a ingo le atua. Aua nei sopo tapula ase tasi. Manga leanga ilo na uso. Fai maila i o tala le apostolo na whamanatu le kalesia. Te Salonia. Amene. Au wao le o le tangata le. Le li o Yesu Keriso. Amene. Na te tau i atu masui nei mea uma. Awe le maanga i o le tangata au na male loto fia. Le ale me e tu lai mai lona i tu wanga vale lona i tu tau matau e le popole ai. Amene. Aisea langa lei loa le tangata o le atali po le fafine o le tua. A wao le li na te tau atu masui nei mea uma. Amene. Ringa na tala la apostolo fa peo na matua. Apo i atu o tau. Amene. Mata la i atu o tau. Mata utino atu o tau. I ia leli. Wao le fina ngalo leo le tua li te Salonia se i. Well, fai poi o moi ponga fai poi fitu fai mai. Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating. For the Lord avenges all such sins, as we have warned you before. God has called us to live holy lives, not impure lives. Therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God, who gives His Holy Spirit to you. Le ngata te Salonia aua nei sopo tapula ase tasi manga le anga lona usu. Ayo tau i loa le li ngatea tau i masui. Na te tau atu i mea uma. O lou au nanga, o lau tau tua. Amene, o lou tu lai ai le wala aua le tua. Au nei ngalo i ate oi. Lai whaatali mai le langi lo tātou tau. Amene. Oi fo ia nga le atu i ate oi. Masoli tapula atu i ate oi. Matusi le lima ma wha masino i ate oi. Matau ai atu mea leanga i ate oi. Amene. Lea lai moni le upo le apostolo Paulu. A waile i wala a wina i tātou e le atua i a mio leanga. Aina wala a wina i tātou e le atua i a whaapa ia i na lava i tātou. I ia leri. Me leo tala Paulo i le kalesia te Salonia. A whai iaise tasi e whaalea o ngā mai a te outou. O ia whaalea o ngā i tangata. Amene. Ao le atua ua foa i mailo na ngangpa ia te imatou. O le wingo le tala le apostolo. Amene. A whai eise isi e te e la matou tala ina. E le o te mai ia te imatou. Au te le a ngangapa ia o le tua. Amene. A le whamanatu le apostolo le kalesia. Au ane ngalo ia te oe te Salonia. A waile i wala au winga i tātou e le atua ia mio le anga.
tangata lava i lungo nei fonga ele. O tātou o tangata na filifilia ele atua. Ale u whaamaunia ele. Le afionga pa ia le atua i upo le apostolo le kalesia. Ele i wala awina i tātou ele atua i a mio leanga. Ai te ilon me wo o mai le a mio leanga. Ina ua whano i tātou i tonga fiti. Ma mai leia le ti apolo. Nanga le misiona le a satani. Sau e fasi. Sau e ngaoi. Sau e wha umatia i tātou. Ai whai mai le tala le apostolo. Amen. O le wha lea o ngā mai. Wa ia le wha lea o ngai tangata. A o le atua. Le ua fōa i mailo na ngangpa ia ia te i mātou. Amen. Aua le te popole pa i ein tangata e whai mai ia te oi. Pea upuleanga ina oi tangata. Pea ino sia oi ono le fina ngano le atua. La tau te leo a. Ino sia ia te oi la tau te leo upuleanga ia te oi la tau te leo whaalea o ngā ia te oi. Aua la tau whaia mea umai lea nganga pa ia o le atua. Amene. Mea nā ino wa o iloa. Le tangata le ua pele i lo uloto. Ke le koe popole stala tangata e whai mai atia. E o lava i lo uaina. E le i toi whaatanga i lo talinga se tala na u whaalongo i langa wa o iloa. Amene. E le i wala awina i tātou e le atua i a mio le ama. Aina wala awina i tātou e le atua i a whaapa ia i na lava i tātou. Amene. As long as we walk according to the word of God, according to the will of God, happy ko laki ali o oia ke le popole lo tua, oi ke le popole lo tūtau ngā vale lo tūtau matau. Ai te whaalo, te awa, te mi ngau. Le anga le wala aua le atua ia te i tātou, ina ia whaapa ia ina i tātou. Amen. Ia le atua, whawhila atu le uso au auna, po le sunga fui whawhengainga Paulo Antonio Hunt, whawhtaitele lava le mafuta mai. Whawhila atu fwoi seo tinai ato sivi to le fua talitimu, sunga le whaiwhau ia whauunga, whawhau whawhtaile mafuta mai Brisbane, whamonuia tele le tua. Whawhila atu fwoi le sunga le whawhengainga ia Fitz, Taeao, le mana ia sunga le whaiwhau ia Teli, whamonuia tele le tua. Hallelujah. Ia Malū lua tu lava so tātou ainga wale mau atu tele o tātou whasoa. Ia lise me vau ia oi. Mai lau whasoa ia o ngā mo le tangata o lo whaafonga mo mai moa mai. Au langa o le tātou ngaluenga i tau soa whaatasi. Ia whaafiloi atu fo i le uso au auna po sunga fo i whaafengai ngai a Sam. Matau tia ma le tātou nanga mai Brisbane whaafitai tele lava. Ni ia le tua. Amen. Ai vai le matau tia upo le neipesi. O lo soifua pe lava. Le na vala awina i tātou. Ia whaapa ia ina i tātou. Mai a tātou sava vali e fia mai le tua ia te tātou. Ele na ona lotu. Amene. Ele na on talio Yesu. Ai a tātou sava vali mali whaapa ia ina. Ia tātou sava vali mali tau le leia. Amen. Ia tātou sava vali mali mautino. E leo tangata ua whaalea o ngā mai. E leo tangata ua ino mai. E leo tangata ua whai upu mai. A ua lato whaia nei mea umai le atua. Le nganga pa ia o le atua. O le na wala awina i tātou ia whaapa ia ina. Amen. Ia na aua le whaia fue lesi le ipu a lesi. Amen. Ke o tātou umalava o tangata leanga. Tangata whaapau na tātou le iloa le atua. Amen. Awa nei leo o tātou iloa le atua. Ona o le alii o Yesu Keriso. Ia le alii. Praise the Lord. Sava vali e fia mai le tua. Walk in a manner worthy of the Lord. Praise God. Malaya tato. Mai leo le. But we don't need to write to you about the importance of loving each other.
For God himself has taught you to love one another. Indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more. Ale winga upo tamalo ile kalesia te Salonia ile ngao o tusiatu ya o tol mta upo le lofa ile uso aisea le ngo wa umona o wina o tol lava ile tua ia felo fani o tol ia loto ngatasi o tol amene ia le tua ile ngao ma tol tol tusiatu ya o tol mta upo le lofa ile uso te Salonia wa o wina o tol amene wa o ina o tau ele atua ia fealo fani o tau anga fe meltala Paulo ilunga awane ia soli tapula ase tas manga leanga ilona uso tasila nava enga fia mai ile atua ila usava linga malau fo launga Faaleagaga ke risiano o lo wava o lo mingau o lo faaloalo o lo le manatu faapito o lo loto maua lalo e te le wha maua lunga i leise uso au auna. Amene. We ia le atua. Praise the Lord. O leisi ke wisiano e whaftai le atua il mea lofa, whaftai le atua il taleni. E awane i tātou wha oa le vi ingo le atua. Amene. We ia le li. Wingala na tala tamaloa. Te Salonia ile o ngana mātou te tusi atu ya tau tau. I mta upu ile lofa wawa uma na o wina o tau ile tua i whial whani o tau. Ameni. O whamanatu foila lea le apostolo. Indeed, you already show love for all the believers. Ameni. Wau whapea lava no tau. Whaia ile auso uma lava i Macedonia ato uma. Al mātou tatalo, o le mātou tualalo, o le mātou whaololo maau. Amene. Le winga na rupo le tamalo, mātou te apua i atu mo mātou ai oi atu ya te outou te Salonia, le auso le talalele. Ia whaasili pe iai outou. Ilea. Ile whapa ia ina ma le tau le leia. Tu mau ile whialo whani le auso. Awane i soli tapulaka se tasi. Awane i anga leanga se tasi ilo na uso. Awa i vailo uso whaatu i lunga. Awa i vailo uso so iai. Lata iai. Tatalo iai. Whamawhana iai. Apu ai iai. Amene. Ale whai maitala tamaloa. Praise the Lord. Therefore, anyone refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God, who gives His Holy Spirit to you. Indeed, you already show your love for all the believers. Even so, dear brothers and sisters, we urge you to love them even more. Ia whaasili pe iai. A whai o uma nei tausanga e a lofa anga le lei whaasili pe iai. Amene. Tu mau i eleli. Le anga le whina ngalo le nao le atua. Amene. Ina ia maua tangata uma le nofo fifi le mu. Praise the Lord. Maitala tamat. Make it your goal to live a quiet life. Minding your own business and working with your hands. Mind your own business. Amen. Say to low ngana. Awake. Tango for the mea lofa listangata. Awale le anga follow loto le val a winno listangata. Pero le winga na upo tamalo. Make it your own goal to live a quiet life.
Na mai le mangai o le whamanato le upo le atua ia te tātou. Whai mai ma ia o tau mawhai e kalesia nei o tau no nofo fifile mu. Ia whai au tau lava whi au ma ia ngā lulua i o tau lava lima. Peo na mātou wa o tua ia te o tau. Amene. I ia le li a whai la e whaapea umale au kemsiano. Le au whai tau tuspa ia. Amene. O ila tau e o tā ua o followers of Jesus Christ. Whai maile o tala tamalo. Ina ia o tau sawa vali ma le matango fie ye o itua. Ma ia le matitiva o tau se mea e tasi. Amene. Then people who are not Christians will respect the way you live and you will not need to depend on others. Wow. Wow. Ia whaasili pe iai. Ma ia o tau mawhai na ia o tau no nofo fifile mu. Ia whai au tau lava whi au. Amene. Ma ia ngā lulue ia o tau lava lima lono winga. Awangi whaalangolango o tau te Salonia i le kalesia i Kolose. Au whaalangolango o tau te Salonia i le kalesia i Makedonia, le kalesia i Filipi, le kalesia i Amene, i Efeso, Amene. Ma ia ngā lulue ia o tau lava lima. Ma ia o tau sava vali ma le matango fie ie o itua. Ma ia le matitiva o tau se metas. Make it your own goal to live a quiet life. Amen. That is our goal. Ia tātou no nofo fifile mo. Amen. Ele o se competition tātou mea le fai. Ele o se tau wanga lotu tātou mea le fai. Te lol tātou misiona mal tātou tala inga. Save us all. Ia la se fisile mwhengo fisile tuel tātou a inga le Taeao. Nga whaola inga sau ma maua so wanganga i lau tala inga le tau sanga. Amen. Na whaola inga se anganga i lau moli mau le tau sanga. Because I can testify with you. I can testify all day long. Amen. I ia le atua. O lo whafonga le nganga le atua. We saved 120 plus souls this year, 2025. Amen. Ina iau tau sawa vali ma le matango fia ye oitunga. Ma ia le matitiva o tau se metas. Ele ngata ngā lulua i o tau lava lima. Amen. Whai au tau lava whea. Ma ia tau mawhai o tau ina o tau no nofo fifile mu. Me loa ia le tino ke viso pe o tau le whea lo whani tino ke viso ni fo i. Taimi mal tātou tala inga o lo tātou iai. Amen. O sisi ai lunga tanga vai ale kalesia ia. Amen. I leipo mai ngoa lo whai ngoa ai ngalo ai. Amen. E tasi al tanga vai o lo tātou whaangia ngia o le tanga vai o le malo le tua. O le tala le lei o le malo le li. O le tala le lei o le lufatu no le tua. O le tala le lei o le. O le tala le lei ya Yesu ke wiso. Amen. E tua fa manatu la apostolo ai. Amen. Make it your own goal to live a quiet life, minding your own business. Don't mind other people's business. Amen. Hallelujah. Ia le ali ilangal mele wa tupu soli ai. E wa ia kuloa le loku le o kau a makau nga manguia ange le loku o pe wa fai fa tau tapa. Amen. Wa maton le ai sevi ingo le toi mau ai. Why mind your own business? And working with your hands, just as we instructed you before, then people who are not Christians will respect the way you live. Wherever I lay mana ngai ole upo le tu. A ole tini tau tino nofo fifi le mu wa ile tino ke viso. E faalo alo mai tangata ya te auto. E le mativa auto se metas. Mai e fai auto lava fe au. Tau te nganu lua i auto lava lima.
Amen. Ina ia outou savavali ma le matagofia i ē oitua ma ia le matitiva outou i se metas. Amen. And you will not need to depend on others. Live to please God. Savavali na ia fiafia mai le tua. Amen. Hallelujah. Live and walk in a manner worthy of the Lord Jesus Christ. Amen. Nanga walata lata mai le taimi. Wa feito to'a le toi fio mai o le li o Yesu Keriso. Amen. Lea e tui mai a Yesu. Lea e vala au mai a Yesu. O lea lava e tua o ia le pui o lo o feito to'a o lo loto. Amen. San. Afafine. Amen. Lea ngai tasi ale wha moe moe. Lea ngai toi a fio mai tangata le. Amen. Mai leo le upo le tua. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Mai vai le ma mai o le upo le tua. Mai tala la apostolo Tesalonia o te loto nei o tau iloa. Ile mata upu i o momoi ina nei wha noa noa o tau. Pei oisi tangata o le eiso lato wha moi moi. Amen. Ele ma ngai o le whai o tātou lau whi au, ngā lulue i o tātou lava lima, ngā lue male oli oli, ngā lue male mautinoa. Le ngā lei eilo tātou wha moi moi ola. Amen. Le winga la ngā tala ta māloa, na ia wha manatu a toi le kalesia. Te loto nei o tau iloa te Salonia, le mata upu i o moi. Ina nei wha anoa noa o tau pei o isi o le aiso la tau wha moi moi. Maleo tala ta māloa. Amen. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Atonu wa. Sa e wha anoa noa no wa. To e sea nisi o e pele i a te oe onon malanga ni maliu maleuti. Atonu e o mea le taimile nei o lo o iaise mea o lo o puniti a ila au nanga ma le wala aua le tua o na wa te lelea. Wa te lele le misi o le tangata le nai i le lua maftanga po lo to lua po so walo. Amen. Po so watali'i po so wafafine. Amen. A o le loto le al tamaloa na ifa manato i le kalesia. O te loto ina iau tau i loa te Salonia. Le mata upu i emo moi. Ina ne ifa anoa noa o tau. Te o tangata o le aiso lato wha moi moi. Amen. Fe meila i o tala tamaloa. For since we believe that Jesus died and raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. A whai lewa mua lo tama. A whai lewa lango mai te sa lo tina po tātou tua a o ni whanau ni alo e whasino ia te utumi. Ia la whai mai. When Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Amen. Tala lea ta malo te Salonia a whai tau te talitonu. Wa maliu Yesu ma toi tu mai. E whapea foi ona au maia e lea tua whaatasi maia. E o momoe ona o Yesu Keriso. Langa i tangata ua momoe. Ai le tali a ina Yesu e whai mali i ma whaola i o lato o langa. Na whaata mala i le o langa o maua le malosi, maua le soifua lau le lei. Maua le avanoa e salamo ai. Ameni. Le ala whai mai e tala tamalo. Amen. E whapea foi na au mai e lea tua. Whaatasi mai Yesu o e o momoe ona o Yesu Keriso. Nanga i tangata le momoe toi tui le ola e whawawau. E foi tangata le momoe toi tui lea. E le whawhanonga e whawawau.
So make sure, pe opo tamalo, mind your own business. Amen. Ngeke wa yango kele pisingisi lisangata. Ai ngalo ya te oyona talia Yesu e fai mali fa ola luola. La ngai to fio mai Yesu. E au mai fa tasi le tu mai e o moi ona o Yesu ke riso. God will bring back with him the believers who have died. Amen. We ia le tua. Whawhilo i atu le au na le tua po sunga fōi le whawhengainga tol pai mui. A tai atu fōi le usa au na ia mo le tautua fōi ma le au nanga nei tau sanga. Ia wale upu fola le tua. Mai whaipui e tolu e totoyo o tātou tusi. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. Ai le whamao ne lupo le tōna whamanatu le tangata o Paulo le Kalesia. Amene, pe mai te Salonia. Mātou te whai atu fōi le nei mea te utau le fionga le ali. Amene, oi tātou o e ola matotoe pe a fio mai le ali. Tātou te le mua la i e o momoe. O e o momoe o lātou talia Yesu. O e o momoe i a Keriso. Amene. Vi ia le tua. Yes, tātou te misia ono le maftanga. Tātou te misia ono o le o pelenga ainga. Amene. E whi mai le tala li tuspa ia. Hallelujah. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. Amen. A ho'ola le taimi e a fio mai e Yesu. E le mua whilo ai tātou mai Yesu e mua le waenga ianga moe e ono Yesu. Tangata o lātou talia le li whaola. Amen. Mela yo tala tuspa ia. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the Christians who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. Amen. Pai le ma ngai o le fa ma on le upo le tu. Pai le fa manato le apostolo i le Kalesia, Tesalonia. A fai fo e fio ifo mai le langi le ali lava, ma le alanga, ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua. E mua fo i on toi tutu mai o e mooti o yake riso. Mai la ia ona whaafu sei le. Ona ave na e o i tātou o e ola matotoi. Whaatasi mai la tau iao. Amen. Ina ia whitai i tātou ma le li i le vani monimo. Ona tātou whaatasi pe a lava lea ma le li. Mai lea le vaenga muli le whaai ui ai. So encourage each other with these words. I au tau whaamawhana i nei upu. Amen. Awana i ngalo. Tātou sawa vali le ala. O whina ngalo i eile tua. Ina ia fia mai o ia i tātou le ale ala. Ia whapa ia ina i tātou. Ma ia mamau i tātou ma le whaitaanga. Nei te o tātou mo moe atu. E leo iake riso i tātou. O na toi tutu leo i tātou lea. I se olu i ma le whaafanonga e whaarura. Amen. E mana ia whaamnato le apostolo. We tell you this directly from the Lord. Mātou te le whai atu ono ni mātou upu te Salonia. Mātou te le whai atu ono ni mea na waaia i o mātou mata. Mātou te le whai atu ono ni mea na mātou sue ai. Aua mātou tā lai atu ono le
fina ngalo tu tasi o le afionga le atua. We tell you this directly from the Lord. Ma tau te whai atu fo'i le nei mea ia te outou. I le afionga le li. O i tātou o e ola matutoi pe a fio mai le li. Tātou te le mua i e mo moi. Amen. We who are still living when the Lord returns will not met him ahead of those who have died. For the Lord himself will come down. O ai tā ua, o ai tātou wa fio mai ai. Le halo le atua seifua. I nisi upu whawhaingo fio mai ai le atua le whai mai i. Amen. For the Lord himself will come down from heaven. Le tangata e oti o yake wiso. Le tangata o ola matatoe o yake wiso. A waia fio mai le langi le ali'i lava. The Lord himself will come down from heaven with a commanding shout. A waia fio mai le langi le ali'i lava. Male alanga. Male leo le angelusili. Male pua le atua. Fe mai e mua na toi tutu mai o e woti. O e woti o yake wiso. Yesu. Amen. With the voice of the archangel and with the trumpet call of God, first the Christians who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will with the Lord forever. Amen. Hallelujah. Le ngata whawhosei o na vinae o i tātou e ola matutoe whaatasi mai lātou i au ina ia whitai ia i tātou ma le li i le vane monimo whai mai o na whawhosei lea. Amen. O na whaatasi o i tātou ma i lātou i au ina ia whitai ia i tātou ma le li i le vane monimo o tātou whaatasi i pia lava ma le li. Amen. Mele o tala tamalo te Salonia. Amen. Mele o tau whamafan whanaa i nei upu. Ina i o tau sava vali ia fia mai le atua ia te autou. A whaila i le sava vali tātou le ala wa umo na tapena i le atua. E le whai mo tātou lea. Leo la tanga wa umo na tapena i le atua pe upol pesi. E le maua e tātou lea. Le wha moe ola lea. Amen. Tātou te toi tutu. A tātou te tui se oli man whawhanonga i whawawau. Pea whai o te oti e leo yake riso. Amen. Ianga lei mai le tua. Whamanuia tele le tua si o tātou ainga. O le upul nā le tua. E fwoi leanga li lei o le tua i le whawhunga mai o si o tātou atunu pele o Samoa. Ia whamanuia le li. Le whianga i fwoi malawa singa o le nei aso. E mole atu le whaftaitele lava i le ainga o le whatuatua ia o lo mwhaifoi on tātou mafuta whatasi ni Taeao nei le Malū atu nisi on tātou ainga i vai ia e whaftaitele i lo taimi whaftaitele lava i le whafonga mai ua maualunga i le viinga o le tua e te wati tangi whatu whaftai lau sunga mafuta mai whamanuia tele le tua ia whawhilea tuo i le sunga ia tia 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 whamanuia tele le tua. Ia o tātou malu tāo whaaleagaga le nanga le mai fo i le li, tu mau i le tua lona viinga. Walk in a manner worthy of the Lord. Sava vali e tusa ma le finangalo le tua. Ina ia fia mai le tua ia te tātou. Ia o le tātou pokalame o lo so ai o le tātou pokalame ia o le whaalotanga mo laulangi tapenaina i sunga le whaiwhiau ia te 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 ia tali tula sunga lua o le tātou ai maino i mamao le ala ia o na whaasosolo atoi fo i le i tātou pokalame whaatulanga ina o le nei asu ai whaamanuia tele le tua tātou whila i Taeao le taimi masani o le tātou pokalame o le Malū Taeao Faaleagaga le ase upu masitala o le longo malia i lau whaafonga o i mangalo i tātou uma i le toto le li o Yesu Keriso. Whaftaitele, le mafuta mai, le tufa, le seaina le upo le tua.
maualunga se vi inga o le tua. Amene. Amene. Whaptaitele tamale ni Taeao. Whamanuia i lau kalesia. Whamanuia i se matua tunu pelo Samoa. Manuia tele le tua fuafanga toi. Mai se au auna o lo tāpena mai lau upu. Tu mau atu ia te oe le tua le vi inga. Whaanganaina i la tau. Ala i lau whau unga. A wala upu fola. Fola whaatai. Anganga pa ia. Amene. Amene. Yeah, to God be all the glory forever and ever. Amen. Pepe,